Kublai pi baro chakatuk khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan kilong. Berngem ka komso ban khang talai ka jing khang nar secretariat lada umpentre kami ka ILP ha Meghalaya. Khang ka DC East Khasi Hills ban pri dukan hasni ublay ha Shillong. Bat keno ka HITO ba shai paru komlom pisa na khadop jong ka JHADC. Tematang ne phaj ki khubor be khambnya. Kidukhat jangkat Coordination Committee of Social Organization ke bakan tobe ka HANM mentaka sing kila berngem bakin khang talai ka jing khang nar jangkal secretariat lata ka sarkar kampentre kami ka inline permit banyadai ka jing wan rung kertab jangki barjala bat ki menderi. Kidukhat jangka komsu mentaka sing kila alit bantur sa secretariat klem kinu ki jing penteb ban pensngoi ka jing dawa ka jangki. Kinong yalam ka komso kila keno ba ka sarkar jela kam shimla shim khia ban pentre kami ka ILP wa lada ka yeng dor bar thau an kala menjur ba ka de ban pentre kami ka ILP ha Meghalaya bat ka sarkar kan shimlo dikilat kelenti banya keren bat ka sarkar kami ban pen urlong ya kan ka jing temu ka jing tulong yangi ba ginwan kansan matagasi Sharing office tu masih terserat kadai halor kanong rimba wilayah ASHA mentala nadu arja kanai nadu papas ya garis resolution Henry hadu menta IOI ba sarkar MDA ba sarkar MDA lili bagi set kelut di skor ki jongki kim ai ka jing sai supai ba abangi upai ba bagi seng wang ILP da ka benta bandawai ILP Henry ka basumsi kalong ba hadu menta Gimyo ya kata kejubab, kapa yes, nane no. Dei nak kena 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 sini nak kalian ke komso, harangkat kiseng malang di bayadon lang ke komso, kapa kentup ya ke HNM, ke HYC, IGNC, ke kom, Iwan nak kena kijaka manual surprise, berpeni. Siapa sarkar Meghalaya, ba upai ba kiseng malang, jong ke Meghalaya, idol kami ya ke ILP. Kadai kesin ke Banungkong, kesin jam ke Banungkong. Haune usnem arajar arbuai mana kalian juga komso kapani isu fight ba bangi ngindom sangkai lana ngimyo yang ILP kane kadai kajing dawa jong fight ba nong Shillong jong ke Meghalaya gamangi suku ngioi yang kini kesiki ke pemerintah kajing syak peniap kajing syak leban parado parasnang mejongi dai bangim don de ki an ke baklan ke paniada ya kajai benriu ke jongi dai kansan apa sekretariat berpenpau sa government banagalang ka komso you don't come at ILP but nang sa khmat minut banaong but ni penpau chai sa government bala da government kam ayak ILP haga Meghalaya ngin like chikisnong nong kendong ngin like chikisnong khapsar ngin banjing kersan no pai ba but sasisin kan dai ka sin ka ba ngin yawan no pai ba hang ne apa sekretariat ladang nyumyo ik ILP ladang ngijom ningiram Ngiliak pun baik, hadu bangindayo yang ILP. Ke Deputy Commissioner jangka East Khasi Hills District kong Isawanda lalu kalapan mi ka jing penbena. Ba enam syaban pledukan kisni ublay ha Shillong kum shibenta banyada na ka jing por ka klam COVID. Kumta kum shibenta ban penbuat perkingi kendon yada COVID ha ka jela kam tam e akan nong ba Shillong ka DC kalaong ba kateka kendon kan terekam mardor. Henry kalapan tip baki dukan ki balaban pliha sni ublay kin detang ki dukan di dawai. Kahinyau Trap Integrated Territorial Organization HITO kala keno bakaladon ka jing trekam ka bam shai satya hakatana trekam jong ka Giant Hills Autonomous District Council habaya de bat ki jing kordab lum pisan ki kali bawan na barjala habakran bikila pathai khubor ki nongelam ka seng hapo ka jingalam jong uba don bog dakar kumu president ba general secretary ba wan bun dakar ki laong baka jingte bakiyo anaka RTI bat ki we ki penpau baka jingmi na kiti kordab kami hap satya bat ke e ka bapoy shaka JHADC kali barjala Kibawan Kitmar napo ka jurisdiction jong ka Giant Hills District. Di katkum ka terms and condition balabo ka Giant Hills Autonomous District Council bakini ki checkpoint lani ki check gate ki day ban detect lani de ban identify ya kino ki kali barjala ki bomdon trading license but kino ki valid documents. Baladala bakino kali barjala ki bomdon kita ki valid documents kum ki trading license but ki day ban impose ya ka fine 1,000 minimum but not more than 1 lakh per vehicles. Kiba violate ya ka rules and regulation yang trading by non-tribals yang Autonomous District Council yang Giant Hills. Ti katkum ka source of information bangi yok collect na District Council ngilap ba nado o September 2018
till February 2020. Kajing detect lani kajing lap jong ki kaligin total number of detected vehicles. Shuang no ki illegal vehicles flying without valid documents ki don hado san po prahajar ars pa kandai tholai tali. Te lading multiply ya kan ka fine balabo the council into 6,000 ka way. Ka amount ka pisa ka total amount kan poi hado san crore nya po pralak kanda hajar news pa. Baga jingkali kalau district council menta kalau nakada ke total found ke total expected amount of penalty kabadai ban submit kani badai ban poi ke district council naga san crore tam kapoi no se district council tang saulak prapulai hajar laispa tangka tang kapoi se council tang saulak prapulai hajar laispa tangka naga san crore nya po pralak kanda hajar nya spa tangka te jingkali mentangin bo district council syai kejak kita bisa ke Batam nak kata san crore nya po pralak kanda hajar nya spa tide hello ni gorim ibu jingkali di council bahkan ajing saya sepai ba kham tam kum hini ki por ba ka district council ka don haga financial crisis wat hado kin mentaga singi ladap khadwai banai bagi staff jong district council kim sim la yaw tulap ladap khadwai banai menta ti lada ki bor jong district council ukli jong district council hado CM bat ki wei ki officer bat ki EM in charge jong ki department Kahima Miliam kasni to adiang kalapan mi ka jing penbana babarau ki nong shong yo kentup na du ki nong wan tie jing tiet ki bande bandeng ki mas banya dan ka jing sapriang uk knyang jing pangku jing pangku COVID-19 kuma kalau menta ka la nang kiu na por te kum kalat jong ka jingeda la pemena ba borok ki bawan yo hayudu ki dan kam bandeng ya kamas ki nong shong dukan hayudu ki dan kam bandeng kamas bakidu ki barkiru ban sungthu ban hab yang sangai iwei wipat bangkolong kum kalat jong jingeda yo jumpang COVID-19 namba nakali imur bangim kwa shu ban jia bagudu sakhang bang kum bakhang haki snam kemarin no tenama kata daw ngida kentu ya borok ki nong songyo ya borok ki pai ba ki ban hante bakin som ha ban but bet but ti ya kana jimpun bet nakaling himamliam nakaling sarkar ban nakaling jong ni ki himamliam ya kerpat ya ICM domrom jong sosial ban ya keren lem bagi bor sarkar mangi ngidon ni ki pulit ki jong hante bakin fine ya kinung no pak ki brio ki bapun khain ya kana jing batha nak bunta ka jing bet jimbiang jong ki pai ba agar kasi cinta Badak di Khubor ngila po siya bakod, tak na dubingin na siyang biyang kubli sibon.